Aldundiak, Jaurlaritzak eta ikastolen elkarteak ingurumen iraunkortasunerako proiektua egitea adostu genuen aurtengo martxoan. Helburua ingurumenarekiko jarrera iraunkorrak eta jokaera onak sustatzea da kanpoan antolatzen diren ekitaldi handietan. Datorren ekainaren batean, Gernika-Lumon ospatuko da ibilaldia. Ingurumeneko iraunkortasunerako dekalogo bat egin dugu. Mugikortasuna, kontsumoa, hondakinak, ura eta kontutan hartzeko bestelako balioak aintzat hartzeko mezuak batu ditugu. Esperamos que Erronka Garbia se pueda aplicar a más eventos en un futuro. El pasado mes de marzo, el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Vizcaya y la Federación Euskal Herriko Ikastolak firmamos una carta de colaboración para desarrollar el proyecto de sostenibilidad ambiental para eventos al aire libre. Y es que este año Ibilaldi se celebra en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Gernika-Lumo y Forua albergarán el evento organizado por la Ikastola Seberaltube. Hemos querido llegar a la sociedad, concienciarla sobre los beneficios de moverse en transporte sostenible y colectivo y de reducir la generación de residuos, dos de los factores que generan mayor huella ecológica. Lagundu ingurunea garbi mantentzen. Oso erraza da. Hondakinak bereizi eta dagokien edukiontzietan bota. Erronka Garbia! Ingurumenaren alde egitea, giro onaren alde egitea da. Zu ere izan eredugarri. Guztiona data Erronka Garbia.